Dumelang, le amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ye ra go bua ka go senya mpa ya boimana, abortion. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, go senya mpa ga motho o itshologetseng mo Botswana ga go letelelwe, ke go roba molao. Mme batho ba e leng gore ba thusa motho go senya mpa le bone ba roba molao. Mme se ke kgang ka kakaretso. Go na le nako tse dingwe tse molao o letelelang gore mme o itsholofetseng a senye mpa. Mme pele ga re tsena mo nakong tse go letelelwang gore mpa e sengwe, go botlhokwa gore re lebelele dinako tse e leng gore ga go letelelwe. Motho o e leng gore o thusa motho gore a senye mpa, gore e le ene a tsenang mo teng kana e le ene a mo nosang ditagi dingwe gore mpa e senyege, o dira molato. Mme o kgona go atlholelwa dingwaga tse di lekanang le bosupa. Motho o mongwe gape ha e le gore yene sa gagwe ke go nna a neela batho ba e leng gore ke bone ba ba thusang ba bangwe go senya mpa, gore e le ene supplier-a ka mantswe a mangwe a dilo dingwe tse di dirisiwang go senya mpa tse ga mmogo le ditagi, le ene o dira molato. Mme ebile o kgona go atlholelwa nako mo kgolegelong e e sa heteng dingwaga tse 3. Dilo tse o di lebelele, o mongwe wa ntlha wa ngwaga tse 7 ke ene e leng gore o tsena mo teng o dira gore mpa e senyege. Mme yo bobedi yo ke o e leng gore nnyaa o neela batho dilo tse e leng gore ba kgona go di dirisa gore ba thuse ba bangwe go senya mpa. Motho o e leng gore ene wa ipapatsa kana a bapatsa gore nnyaa go na le mongwe o kgonang go senya mpa ko boketekete, kana a bapatsa ditsompelo dingwe tse di dirisiwang go senya mpa, kana ebile a bapatsa le melemo mengwe kana ditagi dingwe tse di kgonang go dirisiwa go senya mpa, le ene o dira molato ka ga molaong wa Botswana. Mme ebile ha ka bona molato jaana, o kgona go atlholelwa dingwaga tse 3 mo kgolegelong. Mosadi o senyang mpa ene o kgona gore a ba a atlholelwa ngwaga tse 3 mo teng ga kgolegelo. Mme go senya mpa mo e le gore a o ile ko mothong o mo sentseng mpa kana o tsere ditagi dingwe tse di sentseng mpa, jalo jalo. Ka go ntse jalo, go tlhokega gore batho ba tlhatlhobe gore aha Motswana a tola molelwane a ya ko mahatsheng a e leng gore a senya dimpa, a bo a senya mpa a le kong, a mo go tola molao wa Botswana. Mo ke kgang kana potso e le ka ipotsang, le mpolelele ko tlase le ntshe maikutlo a lona gore lona ga le lebile a kgang ye ke go roba molao. Ka gore ha o ya ko lehatsheng le lengwe lele, wa itse gore lehatshe le lone ka ga molaong wa lone go senya mpa go a letelesega. Jaanong ha o le motho o nna mo Botswana mme o bo o tolela molelwane hela go a go senya mpa, a o roba molao wa Botswana kana nnyaa? Yaanong re tsena mo kganyeng e leng gore molao wa Botswana wa leta gore mme a senye mpa. Mme o kgona go letelelwa go senya mpa pele ga dibeke tse 16 a itshologetse. Mme yo o letelelwa gore a senye mpa ha e le gore go itsholofela mo ke ka ntlha ya go pateletswa go tsena mo go tsa tlhakanelo dikobo. Ha e le gore ke motho o ko tlase ga dingwaga tse di letelelwang gore o ka tlhakanela dikobo, kana ha e le gore ke motho o e leng gore o itshologetse ka ntlha ya gore o tsentswe mo mmeleng ke lesika la gagwe, rape, defilement or incest. Go a letelelwa gore motho wa tsa bongaka
o e leng gore o bona gore mpa ye e ne e le ka ntlha ya nngwe ya dilo tse tharo tse, a bo a dira gore mmeyo mpa ya gagwe e se nngwe. Mme jaaka ke buile mpa ye ga ya tshwanela gore e bo e le dibeke tse di hetang 16. Mo gongwe mpa e kgona gore e bo e senngwa ha e le gore e tsenya botshelo jwa mme yo o itshologetseng mo diphatseng, kana e tsenya maikutlo a gagwe kana tlhaloganyo ya gagwe mo diphatseng. Mme ha go ntse jalo go tshwanetse gore go nne le batho ba bongaka ba le babedi ba ba kwalang ba bua gore nnyaa, mme yo ha ka tswelela ka go itshologela mo a bo a helana le ngwana, tota go a go mo senya tlhaloganyo kana tota go a go mo tsenya bolwetse jo e leng gore ka moso ya go nna bothata hela. Mme mosadi yo le ene o tshwanetse gore a ba a dumela gore mpa ye e sengwe, mme re ntse re tswelela gore mpa ye ga ya tshwanela gore e bo e heta beke tse 16 e le teng. Ha mpa e heta 16 go rela gore mpa ye ga e kgone go sengwa. Mo gongwe mo go letelelwang gore mpa e sengwe ke ha e le gore ba bongaka jaaka ke bua ba babedi ba kwadile ba bua gore tota mpa ye ha e ka tswelela ngwana ha ya go nna teng a ya go tsholwa go go taba na le bolwetse kana bogole bongwe jo bo tseneletseng. Mme ha go ntse jalo mme yo le ene o tshwanetse gore a ba a dumela gore mpa ye e sengwe. Mme jaaka ke buile mo go ya ntlha ha e le gore ke mpa ye e dirilweng ka ntlha ya go robala le motho o ko tlase ga dingwaga tse di letelelwang, mme ka ga molaong wa Botswana re tshwanetse go tlhaloganya gore motho o ka tlase ga dingwaga tse 12 molao o bua gore ga a kgone gore a ba a dumalana go tlhakanela dikobo le ope. Re a itse mme gore batho ba dirisa bana botlhaswa, mme ka ga molaong ha ngwana a le ko tlase ga dingwaga tsa 12 ga a lebelelwe a kgona go dumalana go tlhakanela dikobo. Mme ha e le gore mo kganyeng tse tharo e le yone kgang ya petelelo kana e le kgang ya go robala ngwana o ko tlase ga dingwaga tse di letelelwang, kana e le mpa e dirilweng ke lesika, kana ha e le gore mme yo ha a tswelela ka mpa ye wa go golagala mo tlhaloganyong kana mo mmeleng, kana ha e le gore ngwana wa go tsholwa a na le bolwetse kana bogole jo bo tseneletseng, ha mmaagwe ngwana a sa kgone go dumalana kana a le ko tlase ga dingwaga tse di letelelwang gore o ka dumalana, ba lesika ba kgona go dumela mo go teng next of kin kana motho o e leng gore ke ena a tlhokometseng mosadi yo kana mme yo o mo mmeleng. Ha ke dirisa mme ke le go kwahela ka gore re a itse gore nako tse dingwe batho ba ba mo mmeleng ya bo e le bana. Yaanong potso e be nna gore ha motho o a le ko tlase ga dingwaga tse 12 a le mo mmeleng, ke eng ha a tsena ko sepatela ba sa re nnyaya kana o na le teta ka ga molaong gore mpa ye e senyege kana e ntshiwe? Ha go ntse jalo kgang e e lebelelwang sa ntlha ke gore a motho yo o mpa ya gagwe e ko tlase ga beke tse 16. Ha e le gore e ko tlase, se sengwe se se lebelelwang ke gore a motho o wa dumela. Ha motho a sena thata ya go dumela, a batsadi ba dumela. Ha dilo tse di seo ga gona gore mpa ye e ka sengwa jang. Ke kopa le mpolelele gore lona maikutlo a lona ko tlase ke eng. Ke lebogela ditshwaelo tsa lona tsotlhe ka gore gompieno re itse gore ko mahatsheng a mangwe go tsogile kgang ya moruthutha, go buiwa gore a mme ka nako tse kgang ye ya tshenyo ya mpa e tshwanetse go nna dingalo mo go kana.
a ga go tlhokege gore kgang ya tshenyo ya mpa e letelelwe ha motho a batla go ntsha ka gore ha re lebelela dilo tsa malatsi otlhe mo botshelong batho ba tswelela ba senya dimpa mme ba di senya ka ga go sa tsamaisegeng ka teng ko go leng leswe ka teng mme e be go helela e le gore mme yo o latlhegelwa ke botshelo ka gore motho o neng a mo thusa ga a dira dilo sentle. Ke kopa le mpheng maikutlo le ditshwaelo tsa lona ko tlase mme ke sologela ga le tsere sengwe se se mosola mo puisanong ye. Ke lebogela ga le nnile le nna, ke kopa gore le rate, le subscribe, le boleletsa toloko gore malatsi otlhe ga ke tsenya kgatiso ye ntšha le bolelelwa. Jaaka ke buile, tsenyang ditshwaelo tsa lona ko tlase mo kganyeng ye ya tshenyo ya mpa. Ke kopa le ntshale morago mo tsebeng ya me ya Botswana Thinking Law mo maranyaneng a Facebook e bo le ntshala morago ko Twitter @BW Thinking Law. Ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke tla le bona mo kgatiso e tlang. Go siame.